Peygamber özü үйrөткөн. Zamzamды içerdi oң kolun menen, Ka'bаны, kıblаны qarap turup, Bismillahirrahmanirrahim dep. Allahumma inni as'aluka ilmen nafi'a. Allah men senden paydalı bilim. Wa rizqan wasi'a. Kenen mol rızkı. Wa shifa'an wa dawa'an min kulli da'in wa saqam. Har bir oru dartıma dava şifa. Tileyim de iç, üçkö bölüp iç. En akırkı 2-3 tamçısın töğünden ıldıy tak töğün uşunda kuyup koy. Sunna uşul bütkönden keyin Elhamdülillahi Rabbil alamin de. Zamzamdı içünün tartıbı. Ma'u zamzam lima shuriba lah. Zamzam sunu emne maksatda içseniz oşoga jetesiz. Jetkirmeyince Allah Taala canınızды albaydı. Үйдө кээ-бир үй бүлөлөр жаңжал азыр. Жакшы болсо олку-солку. Аларга сураң, ынтымак. Күйөө бала кызды токмоктоп атат. Келинди балаңыз тоготпой атат. Ажырашуу деңгээлде согунчу кана бала төрөй элек, ооруп атат. Бүт барына сурагыла.